cuma telah punya. Oke, pulang. Nah.
Taruh lah. Oh mak, jelek bang set lo. Tu gah mak deh. Balik bacu mak deh gah. Bacu deh. Mak mau tabek, mungkin tabek bacu deh. Itu dalam tabek bacu tau. Dari mama. Banyak pacu di sebelah sini ya. Kata pisah mak. Ah. Awak latihan tekai. Letih lah cuma. Yo, Pada kali je mak pecuri kau. duo. Oh duonya. Serak lah sentalo.
Kok kemana lo, Ken? Kemana luan? Makin lalu. Mama. Oi. Oi, waktu kami video tapi takut pulau. Ah, kau yang segi pro sana. Jauh lah, jauh. Lah dulu lah segi he kate. Oi. Yo. Hey, ang tolong urat sa ano deh. Dele po de papahna. Jangan ambil video orangnya nampak naik ini awak masuk alai. Wah, tu ada ya. Iyo memang senduk ya. Wah, tu bisu. Hah? Nyo ada katu tiba di kandang nanti bah. Nanti jual no. Aja deh. Dekat tu jet lah. Hah? Bagasi belum dia dah. Di kami latih di Manjalang lapangan Penampungan Bawang. Jadi dek karena orang lah mulai maghrib. Jadi video kami cukupkan di siko. Takutnya nanti mengaduh komunitas. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.